Prijavi se i ti na sljedeći marketing meetup na web adresi meetup.com/marketingcroatia. Kada najavimo sljedeći meetup, jednostavno će ti doći na email pozivnica, sve što trebaš je kliknuti da dolaziš i to je to. Vidimo se. Ok, super. Evo, ja bi onda, imam samo kratku prezentaciju. Ja taj dio šerati svoj screen i onda možemo zapravo krenuti sa službenim dijelom. Dobra večer svima, dobrodošli na 56. marketing meetup, odnosno 4. online meetup. Ja sam Ilija Brajković iz digitalne agencije Kontra i ja sam zadnje 3 godine organizator ovog meetupa i večerašnja naša tema i panel rasprava je tema komunikacija, oglašavanje i marketing u turizmu. Dobar dio vas, vidio sam da su first timeri u našoj grupi, pa vam htio predstaviti naš meetup koji je nastao sasvim slučajno prije 6 godina. Evo, prošli mjesec smo slavili 6. rođendan, koji je nastao tako da što je moj kolega Petar Bogdan, evo na ovoj gore lijevo slici možete vidjeti prvi taj susret, pozvao 10-ak ljudi koji se bave marketingom na pivo i ajmo ljudi na pivo i pomalo od svega toga je nastao najveći meetup u regiji. Ovo je recimo bilo 1991. kada su oni krenuli. Ovo je broj članova koji je rastao kroz godine. Kao što možete vidjeti, svake godine imamo sustavan rast članova. Sad smo na 3857 članova, što je broj prije nekoliko minuta, što nas čini uvjerljivo najvećom meetup grupom u Hrvatskoj. Druga najveća grupa ima manje od 2000, znači mi smo duplo veći od druge najveće. To je zato što inače, znači marketing meetup se održava u neformalnoj atmosferi, u nekakvim, ajmo reći, klubovima, kafićima, gdje nam je cilj napraviti after work druženje i naravno edukaciju i sve ostalo. Tako da jednostavno ljudima se svidjelo to da jednom mjesečno imaju education, networking i fun. Sad naravno kako ova situacija, morali smo se prebaciti na virtualna događanja, međutim mislim da ćemo već sad u 6. mjesec imati jedno online druženje i onda ćemo opet od 9. mjeseca, ovisi kako bude cijela situacija, ali onda bi opet nastavili sa druženjima uživo. Svaki put pokušavamo našim članovima omogućiti popuste na razne stvari. Ovaj put smo dogovorili sa ekipom iz Varionice da na njihovom web shopu uz kod MMZG možete naručiti 10%, uz 10% popusta kartone piva, tako da vam to preporučam. Još je aktivan kod, pa možete nakon meetupa otići na varionica.com/shop, upotrijebite MMZG i dobit ćete 10% popusta uz besplatnu dostavu. Ako neko želi sponzorirati razna meetup događanja, slobodno neka mi se javi pa ćemo se dogovoriti oko sponzorskih paketa i ako bilo što stavljate na društvene mreže, slobodno možete staviti uz hashtag MMZG, tako da to možemo popratiti. I evo, ja sam večeras pozvao 4 gostiju. Cilj je bio malo prvenstveno turističkim djelatnicima, naravno i agencijama i svim ostalima koji se bave na neki način turizmom, a svi smo povezani neki način turizmom, malo pričati o tome kakva je situacija, s obzirom turizam čini nekakvih 18% BDP-a, jako bitna grana, pa da malo popričamo o svemu tome. Ja vam predstavljam večerašnje goste, tu je Adriano Požarić iz časopisa Turizam Info i organizator raznih konferencija što se tiče i sajmova što se tiče turizma. Znači jako upućena osoba u sva događanja sa svih strana, tako da nam on može dati, ajmo reći, sa strane novinara, sa strane turističkog djelatnika nekakve poglede na ovu situaciju. Tu nam je Ema Škabar iz Splita, koja radi u Orvas Jahtingu, koja je naravno nekakva predstavnica čarter industrije. Dalibor Drakulić iz turističke agencije Integral iz Zagreba, koji je uz to što ima i turističku agenciju također i privatni iznajmljivač, tako da on će pokriti, ajmo reći, dvije industrije. I Petar Krvarić iz Importane Resorta, koji su se do sada zvali kako, Petre? Zapravo smo sada Importane Resort još uvijek, a od idućeg tjedna smo Royal Hotels and Resort. Proces rebrandinga, tako da on prekriva, ajmo reći, te rezorte i hotele. Ono što nam je bio cilj je dakle pokriti različite segmente turizma, znači ne samo ići na jedan segment tipa čartere ili bilo što drugo, nego pokriti različite stvari tako da širi krug ljudi može dobiti
informacije i savjete o svemu ovome. I samo imam za početak, evo za uvod u nekakvu raspravu, jedan graf koji sam povukao sa Trentlija. Znači, startup Trentlio koji ima nekakvih 7000 objekata u svom upravljanju je izbacio ovaj graf koji kaže koliko se prošle godine, 2019. po ovim datumima bilo bookinga i koliko je ove godine bookinga. I kao što možete vidjeti, još je relativno bilo ok negdje do 25. veljače, još je bila ok situacija, i nakon toga je počeo veliki pad koji je dosegao kulminaciju 17. ožujka kada je bilo jako malo bookinga, i ta situacija se pomalo, ajmo reći, poboljšava, tako da danas imamo, znači ova 1.0 je situacija gdje imamo isti broj otkazivanja i isti broj novih bookinga, tako da smo izašli iz te zone gubitka, ajmo reći, znači da nam više ljudi, da nam trenutno isti broj ljudi bukira, odnosno na broj ljudi koji otkazuju svoj smještaj. Ja se nadam da bi sad od 1.6. kako se još više otvaraju granice i puno toga postaje jasnije, da bi mogli proći iznad 1.0 i da bi više ljudi počelo bukirati smještaj nego oni što ga otkazuju. Situacija od negdje 17. ožujka do 30. travnja stvarno je bila loša, ali evo, znači njihovi trendovi, naravno ne mogu se oni uzeti kao skroz relevantni, jer oni upravljaju sa više manje malim nekakvim obiteljskim smještajem, ali mislim da su indikativni i da mogu dati dobar uvod u cijelu ovu priču koju mi danas imamo. Evo, ja sam završio možda sa ovim nekakvim uvodnim dijelom, sa svojim dijelom, pa bi prepustio riječ našim gostima. Ja postavio zapravo prvo pitanje, kako ste reagirali na koronu? Nije to nešto što se događa s jednom u 5 godina, jednom 10 godina, događa se jednom za vrijeme života. Uhvatilo nas je nespremne, niko to nije očekivao. I kako su bili prvi ti dani na početku epidemije? Evo, dame imaju prednost, pa Ema, mogu li tebe zamoliti? Može. Pa ovako, korona nas je baš nekako strefila, mogu to tako reći. Jednostavno smo bili nespremni na to i zapravo smo se pitali prvih dana kad smo počeli raditi od kuće, naravno čim je bio prvi zapravo zaraženi u Dalmaciji, mi smo odlučili da zaštitimo svoje djelatnike i krenuli smo s radom od kuće, što nam zapravo i nije bila nekakva neprirodna okolnost jer smo navikli online sve raditi. Mislim, u turizmu je sve online, pa možete biti na plaži, u kafiću i u uredu, sasvim je sve isto ako imate internet sa sobom. Međutim, ono što je nama bilo čudno, mi jesmo radili od kuće, ali mi nismo osjetili koronu prvih dana. O čemu se radi? U čarter poslovanju vi većinu zapravo bookinga ostvarite već u prvi mjesec. Prvi, drugi i onda u principu ti brojevi lagano padaju. Znači, gro posla se dogodi u prvi mjesec. I ono što je bilo čudno, korona je krenila, ali mi nismo imali pad rezervacija. Znači, još uvijek su rezervacije stizale, storna uopće nisu postojala, i tek tamo recimo kroz mjesec dana smo počeli dobivati ozbiljna storna. Međutim, mi smo se postavili, svih čarteri u Hrvatskoj, ne samo Orvas, nego mislim da je to bilo zajedničko stajalište, a to je da mi ne priznajemo otkaz kao otkaz, nego da jednostavno savjetujemo goste da odgode svoje putovanje. Znači, stvorili smo jednostavno priču, slušajte, ovo je trenutna situacija, to ne znači da će se stvari isto događati i u 8. mjesecu, i u 9. i u 10. Bilo bi najbolje da vi odgodite svoje putovanje, svoje jedrenje i prebacivali bi zapravo sve te rezervacije sa 5., 6. mjeseca za 8., 9. i 10. Tako da evo, mogu stvarno reći da smo to stvarno uspješno napravili. Mi povrata zapravo nismo imali. Znači, mi smo kompletno cijeli 4. mjesec i 5., sad dijelom 6. prebacili za kraj godine, znači 8., 9. i 10. mjesec i za 2021. godinu. Znači, davajući nekakve vaučere. Ali da smo bili spremni, nismo, ali mislim da smo brzo reagirali. Tako da je za sada ok situacija. Petre? Pa evo... Pa tako je, nama je ovo bila specifična zima, krenuli smo zapravo vrlo silovito, smo u fazi nekoj razvoja direktne prodaje i formili prvi put call center baš u Zagrebu prošle godine.
i probali smo budžet, imali smo kako Dubrovnik, inače mi imamo nešto posla s azijskim grupama i rade uvijek dio naših objekata. Imali smo fenomenalni siječanj i onda smo onako sa malom tugom gledali šta se to događa, nekakva koronavirus, nešto u Kini, imamo probleme u zadnjim danima veljače, onda je bila borba prvo koliko će to trajati, je li to problem ožujka, jel ćemo imati lošu predsezonu, koga ćemo zamijeniti umjesto azijskih grupa. No međutim, što smo mi više nastojali biti reaktivni s kriznim planovima i nekakvim rješenjima, svaki dan se stvar komplicirala naravno, ali još uvijek su te, evo što Ema kaže, rezervacije dolazile, sve bilo ok, dok nije Hrvatska kao zemlja ušla u taj lockdown i onda su krenula, čak i nisu krenula otkazivanja odmah, nego su uglavnom ljudi otkazivali tjedan za tjedan termine koji su dolazili. I evo, taj se trend zadržao za danas, znači proljeće naravno loše, očistilo se sve, tu smo mi zauzeli stav isto davanja kredit nota do 31. prosinca 2021. Ali evo, ta špica se još uvijek nekako drži, stala je na razini gdje je bilo, nešto je izašlo, ali evo, polažemo nade da će nešto u sredini sezone nalikovati na barem polovicu normalnog volumena, tako da evo, nekako smo dosta tu se prilagođavali, a zadržali smo elan, naš cijeli tim prodaje i marketinga nastavio zapravo raditi. Pola ureda je išao raditi od kuće, ali mi smo tu ostali jako involvirani zbog novih web stranica, rebrandinga i svemu što Ilija evo spomenuo, tako da smo imali nekakav motiv, ajmo sad mi to odraditi jer korona će kao proći, ali ovo je sad nešto što će nam ostati za godinu, 2, 3, pa šta ćemo, kako ćemo se postaviti, tako da smo puno kriznih planova i puno mozganja, evo. A Dalibore, kako je vama? To je tebi i sa stanovišta turističke agencije Tegra, ali i sa stanovišta privatnog iznajmljivača, s obzirom ti imaš kuće za iznajmljivanje u Lici, jel tako, i na otocima? Pa znaš šta, ja mislim da govorim za sve turističke agencije, ovo je svima trebala biti najbolja godina ikada. Znači, prema svim bookingsima koji su bili i kroz 12. i prvi mjesec i drugi mjesec, ovo je trebala biti, ja mislim, možda najbolja godina u zadnjih, ajmo reći, 10. I to je krenulo sve. Mi nismo imali nekakav osjećaj, mi smo uvijek očekivali kako se pojavila ta korona, prvo u Kini, pa kako se krenula širiti. Pošto smo već prošli puno onih različitih virusa koji su već bili, i SARS, jedan koji je bio, i različite terorističke napade, očekivali smo ipak da će se ta neka situacija stabilizirati, smiriti i jednostavno nismo očekivali da će to toliko zahvatiti sve globalno kako je. Tako da smo mi postali svjesni što se događa tek kad smo dobili zabranu rada, kada smo morali staviti ključ u bravu i kada smo svi krenuli raditi od kuće. Znači, tu smo zapravo tek postali svjesni malo situacije i kako će se situacija dalje kretati. Adriano, ti organiziraš razne konferencije, razne sajmove, plus imaš časopis Turizam Info. Znači, ja moram reći da si jako involviran ne samo u bilo neku vertikalu, nego sve u turizmu i znaš svakoga. Što je to vama donijelo? Bilo je planova za razne sajmove, nažalost morali su biti otkazani silom prilika. Kako je to tebi izgledalo, cijela ta priča, em tebi, em u komunikaciji sa vašim klijentima i turističkim djelatnicima? Mi smo trebali imati sajam 12., 13. i 14. 3. mjeseca ožujka. 8. mart, 8. ožujak je bio nedjelja i mi smo sa ekipom od jedno 40 ljudi ušli u dvoranu u Opatiju i krenuli opremati sajam, dizati štandove i sve. U utorak 10. ujutro je bilo sve spremno, počeli su stizati već izlagači, znači od 70 izlagača 4 je došlo, nekoliko štandova je bilo napravljeno. Već u ponedjeljak je bilo dosta kritično da li ćemo imati sajam ili nećemo imati sajam. Znači, govorimo o danu 10. ožujak kada je u 2 sata, u ponedjeljak je objavljeno u 4 sata poslijepodne na konferenciji da se zabranjuje sve preko 1000 ljudi. Znači, da se preporuča neokupljanje
više od 1000 ljudi. Utorak je to svedeno na 100 ljudi i mi smo utorak praktički u 14:30 smo morali otkazati sajam. Znači kompletno opremljeni sajam, kompletno marketing, prijavljenih preko 3000 posjetitelja. Mi smo jednostavno morali sve to otkazati i vratiti novce. Znači mi smo napravili isto što ste i vi napravili, i Ema i Petar što je rekao bio dali nekakve vouchere, tako smo mi našim izlagačima, nekima smo vratili novce, odnosno ajmo reći više od 50% novaca smo vratili izlagačima. To što se desilo nas je, ajmo reći, organizacijski, financijski, jer to je otprilike kao da imate pogon u turizmu 1.7. ili 1.8. i da onda morate se zatvoriti. Znači, mi smo u toj situaciji bili. Konferencija je trebala biti 1. travnja, znači 1. i 2. aprila u Opatiji Internet Adria, nju smo otkazali drugi dan praktički i sve je krenulo dole. Sad kad vrtim film, malo to, nama je to sve bilo u tom trenutku, ajmo reći, nerealno. Sve je bilo kao nekakav film, nešto da te neko uštipne pa da se probudiš. Danas smo svjesni da je to bilo pravo, više nego pravo. U kontaktu smo cijelo ovo vrijeme, pokušavamo biti u kontaktu sa jako puno hotelijera. Mi smo sa sjedištem u Opatiji, tako da je nama Istra tu i evo, moram reći da smo uspjeli svi mi iz firme dosta kontaktirati sa hoteljerima i dok je bio cijeli lockdown i na telefonu, pa s nekima smo se čak i viđali da vidimo malo kakva je situacija, šta oni rade i niko ne zna šta će biti. Znači, sa svima smo razgovarali, svi su nam rekli jednu stvar. Ujutro na sastanku, odnosno na telefonskoj konferenciji među djelatnicima u hotelima, upravama, je jedno razmišljanje, poslije podne drugo razmišljanje, na večer je nešto treće, drugi dan se probudimo nešto četvrto, pa se vraćamo na ono drugo i bez obzira što smo, evo, mi smo se našli, Ilija, ti si bio pitao da napravimo ovaj meetup prije koliko, skoro mjesec dana je tako bilo. Pa smo bili rekli nema smisla jer ne znamo šta će biti. Sad je možda malo stabilnija situacija jer se, evo, restorani bar pune i kafići oko nas, pa onda sve malo bolje izgleda. Ali još uvijek smo svi u nekakvom šoku oko toga što ne znamo zaista šta će biti sutra. Evo, imamo nekoliko sati staru vijest da austrijski premijer Kurz neće dopustiti onima koji se iz Hrvatske i Slovenije ulaze u Austriju i onih drugih zemalja koji su na popisu, to već svi portali prenose zadnjih par sati, moraš ići ili u karantenu ili testirati se ili to. To je nama za turizam nešto što nas praktički vraća na onaj, ajmo reći, 15. ožujak kada je krenuo lockdown, kada je krenula panika. Veselo. Čisto informacija za sve ostale sudionike, pitanja možete postaviti putem četa, znači ako imate bilo kakvo pitanje, isključite slobodno kameru i mikrofon, to može dole u padajućem izborniku, a pitanja ako imate bilo kakva, samo postavite putem četa pa ću ja pobrinuti da u toku razgovora ih upotrijebimo. I sad, ajde, ok, došla je ta korona, što ste komunicirali s gostima? Ne znaš ništa, evo, Adriano, možeš odmah ti odgovoriti. Ne znaš ništa, niko ništa ne zna, a nešto trebaš komunicirati, najgore je ne komunicirati. Kako doći reći i gostima i tvojim, evo, i izlagačima i koji su trebali doći na sajmove i sve, na koji način to iskomunicirati u takvim slučajevima kad ti nemaš pojma šta je, a moraš nešto reći? Pa mi smo išli na princip one koja je osnova kriznog komuniciranja. Znači čim krene nekakva kriza, prva informacija je tu smo, bit ćemo u kontaktu, šta će biti sljedeće ne znamo, ali šta god vam treba tu smo. Tako da smo mi taj utorak kada smo otkazali sajam, jednostavno krenuli sve izlagače telefonom, objasniti im o čemu se radi i reći šta će biti sutra ne znamo, bit ćemo u kontaktu i jednostavno tu smo. Znači nikakva prevelika informacija, jer kad krenemo sa previše informacija van koji možda neće do kraja dana držati vodu, da tako kažem, mislim da je to krivo. Tako da mi smo na taj način i shvatili smo da je to nama funkcioniralo i u kontaktu sa nekim hoteljerima koji su imali, prije svega govorimo o hotelima koji su kongresni hoteli s kojima smo mi bili u kontaktu te dane koji su tada trebali organizirati dosta kongresa, Opatija, pa čak i Porečje, i Rovinj i Zagreb. Oni su sve rekli istu stvar.
kratki odgovor, kratki e-mail, znači što kraće, vidimo svi šta se dešava, tu smo, svi naši brojevi telefona su tu, direktni, poslati im poruku nakon par dana ako ima šta novo i mislim da je to u marketingu čak i ovog danas, koliko je dana, 2 mjeseca od korone, ajmo reći, vrha korone, tako? Da, dva. Mislim da je to još uvijek aktualni način i vid marketinga. Znači, kratko, jezgrovito i ponuditi se, biti na usluzi za bilo kakvu pomoć, bilo šta možemo. Da prethodno nije priložio to i da sad priloži. Pa ne znam ko je tu još, da isključi samo mikrofon, isključe mikrofone i kamere, osim četverom. Ali nešto glupo. Ti si sve dobro napravila. Ema, imaš ti što dodati u vezi ovoga? U vezi komuniciranja. Pa mi smo shvatili zapravo da je gostima najvažnija ta sigurnost, osjećaj sigurnosti, da je sve ok. Kako mi dosta kao charter kompanija radimo, u stvari ne dosta, nego 95% bookinga ostvarujemo preko agenata i turoperatora, znači više smo krenuti prema B2B poslovanju. Često smo znali dobivati pitanja šta će se dogoditi s našim uplatama ukoliko vi nestanete s tržišta, znači ukoliko jednostavno bankrotirate, ako odete u stečaj. To je glavno bilo pitanje i tu smo stvarno trebali, tu smo dosta dobro iskomunicirali objašnjavajući im svoju snagu da smo dio Orbico grupacije vlasnika gospodina Roglića, da mogu biti mirni jer se radi o 9000 zaposlenika u jednoj firmi, jednoj dosta ozbiljnoj korporaciji, da to nije firma od 50 ljudi i to je to. I mogu vam reći da je stvarno to imalo jedan dosta pozitivan učinak gdje su se ljudi automatski smirili i rekli ok, mirni smo, sigurniji smo da će sve biti kako treba. Tako da smo stvarno kroz sve kanale, i social mediju, i web stranicu, i newslettere, i mailove, znači kompletno smo sve usmjerili na tu sigurnost kao broj jednog, pravilo komunikacije. Ta sigurnost nam je bila na prvom mjestu. Da ih smirimo u stvari, da im damo do znanja da mogu biti mirni, da smo tu sad i da ćemo tu biti do godine. Ja. A Dalibore, kako je tebi to ok? Ti nisi dio Orbico grupe. Pa dobro, znaš šta, mi smo na tržištu već dosta dobar dio godina, tako da nas i dosta veliki broj putnika već pozna i putovalo je s nama i sve. Ali nešto, mislim da je tu najbitnije bilo da smo zapravo kroz ove godine dobiti nekako od poslovanja, smo zapravo uvijek zadržavali u firmi i baš za ovakve nekakve slučajeve, ukoliko se dogodi ovakva nekakva kriza, da imamo za taj neki period za preživljavanje. I recimo nama je najbitnija stvar koja je bila kad se zakuhala cijela ova situacija, mi smo do prije još par godina, mi smo zapravo imali franšizu za Thomas Cook. Thomas Cook je bio drugi najveći europski turoperator koji je propao. I sad najveći problem je bio što oni su otišli u stečaj dok su još ljudi bili na destinacijama. I što je problem? Znači ti ljudi su ostali na destinacijama i oni ih nisu ih mogli vraćati, nego su onda nacionalne vlade su slale privatne avione po te ljude da bi ih vratili u zemlje. I recimo mi smo tu u početku, mi smo zapravo podnijeli dosta veliki teret, stornirali smo putovanja, znači na trošak agencije, koja su se trebala odviti. Recimo imali smo putovanja u Italiju, u Španjolsku, Rim, Barcelonu. Aviokompanije su rekle mi ne storniravamo letove, znači mi letimo i dalje, znači mi ne možemo vama to stornirati sa nikakvim 0% storno troškova. Hotelijeri isto nisu htjeli stornirati u već uplaćene sobe, a mi jednostavno nismo htjeli poslati ljude na destinaciju i slučajno da se ne bi dogodilo da zemlje zatvore granice, da ljudi ostanu tamo i da ostanu možda, nismo uopće znali, mjesec dana, 2 mjeseca, što bi se moglo. Tako da smo mi zapravo taj nekakav teret i otkazivanje tih putovanja prenesli na sebe. Naravno, ljudima smo dali voucher ili smo vratili novac, ali zapravo nismo htjeli voziti te grupe koje su zapravo trebale su biti realizirane. Petre, vama kao krajnjim nekakvim hotelima? Pa mi smo pokušali se staviti u cipele dvaju skupina, dakle ljudi koji planiraju ići i koji su uplatili i sad što.
tako da smo stavili jednu obavijest na onako diskretno, ali vidljivu na naslovnicu weba, gdje smo onako prateći kako to rade drugi i rekli evo što mi radimo za vašu sigurnost u hotelu, pratimo, slušamo, a ovo su vaše opcije, ako imate rezervaciju javite se, dobit ćete taj credit note iskoristiv za godinu i pol, dvije. Tako da je to bila jedna stvar, a druga smo gurali diskretno, znači nismo gasili kampanje, nek smo rekli ok, ako hoćete bukirate, ali 100% besplatno otkazivanje. Znači, join the meeting. Nice. Neko nam se uključuje. Aha. Ok, dobro, aj možda nastavi, sorry. I uglavnom, eto, znači potpuna fleksibilnost po pitanju bukiranja. Dakle, evo, ako se odlučite, tu smo za vas, možda će se vaši planovi promijeniti, sve je dozvoljeno, sve je ok, možete otkazati kad god želite. Dakle, vrlo light, vrlo pozitivno, bez ikakvog rizika, a i naravno smo isto plasirali poruke umirenja, pozitive preko društvenih mreža, znači neki miks koji se obratio ljudima koji eventualno planiraju, istražuju i oni koji su već recimo uzeli nekakvu advanced purchase, već su kao uplatili svoj put, odnosno boravak od nas, kao uputnič. Znači pričali smo o komunikaciji, ajmo sad malo o oglašavanju, Google oglasi, Facebook oglasi, znači prodajni segment cijele te priče, jeste li smanjili budžete ukupno svi, skroz ih rezali, koji je bio tu plan i koji je plan za ovu godinu zapravo sada? Evo, možete i Petre onda nastaviti zapravo. Pa, mislim, Google je vrlo tu transparentan, vidi se po nekakvoj aktivnosti korisnika koliko je taj proizvod tražen, pa je prirodno onda potražnja je pala, pa smo mi smanjili. Nismo nestali skroz, nego smo u prvi plan stavili mogućnost besplatnog otkazivanja. To smo gurali, ali eto, ostali smo prisutni svuda, samo smo jako smanjili i ono što sad radimo, što je bitno i što ćemo raditi na Google isto, aktivirat ćemo se na mnoge centralne europske destinacije, znači imat ćemo sajt sad i na poljskom, mađarskom, češkom i takve kampanje će to isto pratiti. Znači to je nešto što je novo za nas u Dubrovniku, to nisu tradicionalna tržišta, ali to ćemo morati raditi. I to je jedna stvar, a drugo što smo napravili, komuniciramo i tu dodanu vrijednost. Znači tu smo malo i dobili prepoznatljivost u našim medijima jer smo rekli svi koji dođete i bukirate već snižene cijene, mi vam plaćamo cestarinu, odnosno plaćamo vam trošak cestarine, bilo da si došao iz Dubrovnika, Splita ili Berlina. Dakle, to je time komuniciramo sigurnost, znači možete doći i osjećati se sigurno u vlastitom autu uz financijski incentiv, znači to je nekako poruka afirmativna uz neku, ajmo reći, neku beneficiju, tako da smo to stavili u prvi plan. Zadnjih mjesec dana, prije toga smo bili dosta stidljivi, nego više je bilo ako ćeš bukirati samo izvoli bez ikakvog rizika. Ema, jeste vi zaustavili oglašavanje, nastavili? Pa plaćeno oglašavanje smo zaustavili, znači marketinške budžete smo skroz srezali, ali ono na što smo se sad fokusirali, to je u principu, to su svi kanali besplatnog oglašavanja. Znači iskoristili smo ovaj moment, povezali smo se s nekim influencerima na način da oni nas promoviraju, a zauzvrat i mi njih. I tu smo nekako napravili jedan skok u samom oglašavanju besplatnog, nazovimo to tako. Budžete smo srezali za sada. S obzirom da potražnja je pala, mi nikakvih upita nismo imali, a radimo, kao što sam rekla, znači 55% bookinga radimo B2B. Da li Bore? Ajde, donekle ja znam odgovora. Pa gle, mi smo oglašavanje zapravo trenutno skroz pauzirali. Mi smo najviše organizirali grupe ture koje su bili sve ove zemlje koje su zatvorene još uvijek. Kina, Azija, europske zemlje, Španjolska, Italija, tako da sada da guramo nekakvo oglašavanje putovanja u te zemlje, uopće ne znamo ni kada će se one otvoriti i kada će se smiriti ta situacija. Za sada smo stali, tako da mi pratimo i gledamo i čekamo da vidimo kako će se situacija razvijati. Dok se zapravo sad orijentiramo više na to hrvatsko tržište i na domaće goste, znači koji planiraju ljetovanje na Jadranu i u samoj Hrvatskoj.
Adriano, dobro, vi kako imate otkazane konferencije, onda nema šta tehnički oglašavati. Kako su tvoje informacije s terena što se tiče tvojih partnera? Čuj, mi kao takvi živimo od oglašavanja kao mediji, kao časopis, pa onda kad čujem da su svi oglašavali. Ja bi napravio samo jednu paralelu koja nije prava paralela, ali samo osvrt možda na 2008-2009 godinu kada je krenula kriza, kada je u onoj financijskoj krizi koja je nas pogodila u sektoru marketingu, u sektoru najjače 2009. i 2010. iz razloga što u to doba se pojavljuje, ajmo reći, Google postaje puno agresivniji i ljudi prestaju se, znači cijela industrija se prestaje oglašavati i u mediji kompletno, u medijima, a uz to se pojavljuje da oni koji se nastavljaju oglašavati idu se oglašavati samostalno na Google, na Facebook, tada već pomalo i sve. Mi smo očekivali da će se nama desiti prema našem časopisu, da će se desiti da će ljudi otkazati svoje oglašavanje i časopis Turizam Info broj sad ljetni 82 koji pripremamo, mislili smo čak da ga nećemo izdati, znači da će ljudi prestati se oglašavati, ali zahvaljujući toj krizi i onome što se desilo 2008. 2009. 2010. sad su ljudi krenuli se oglašavati, odnosno svjesni su toga da prije smo bili govorili dok smo se pripremali za ovo kako su vinari počeli prodavati vina po 25 kuna. I oni će se morati oglašavati, znači oni će morati staviti nekakav mali oglas na društvene mreže jer neće moći niti to prodati zbog prevelike konkurencije. Ono što su kolege iz turizma bili rekli šta se dešava u oglašavanju, su rekli da su široko pojasna oglašavanja, znači ono, ajmo reći, gdje ideš prema cijelom jednom tržištu, su ugasili ili smanjili na minimum, znači na 10 do maksimalno 20% budžeta koji su imali, ali su se posvetili javljanju direktnom, odnosno direktnom, recimo ono što je krenulo pojavom korone, odnosno rasplasavanje početkom 4. i sredinom 4. mjeseca su bili direktni mailovi. Kad kažem direktni mailovi, onda mislim tu na newslettere koji su personalizirani i čak je krenulo i ono direktno zvanje. Znači, da, mi smo marketing kao marketing se nekakve, ajmo reći, oglašavanja velika na društvenim mrežama su se smanjila, ali su direktni mailovi, direktne poruke, čak i preko društvenih mreža su hotelijeri, neki su se tome posvetili. Pogotovo uz ovog segmenta koji u tom trenutku najviše stradao, to je bio kongresni turizam, jer kongresni turizam, pretpostavljam da ste svi svjesni toga da je 4. i 5. mjesec su pikovi za kongresni turizam. Ne znam koliko importantni resort ima kongresnih kapaciteta i koliko se time bavi sad u ovom trenutku, ali to će možda Petar najbolje moći odgovoriti. Oni su krenuli, znači taj sektor hotela koji su imali kongrese, koji su se počeli otkazivati sve, gasili su marketing, ali su ta sredstva i te resurse, znači ljude su rekli ok, krenite na direktan marketing, krenite na one-to-one, da se javljate i mislim da je to, ajmo reći, globalno isto vid marketinga, tako da kao tako bi ga trebalo i staviti na policu marketinga. Hvala vam svima na pitanjima, to bi rekao Vili. Sad da smo pričali što je bilo, ajmo malo sad u sadašnjost i u budućnost. Kakva je sada situacija zapravo, na što se sad fokusirate vaše kampanje i oglašavanja? Koja tržišta sada napadate? Rekao si već, Adriano, da je problem Austrija trenutno jer relativno zabranjuje putovanja. A koja tržišta napadate? Je to neke standardne ponude koje idete ili ste prilagodili cijene ili ide nekakav last minute ponude sa popustima? Kakva je sad situacija od danas ili recimo od 1.6. što će biti? Evo, Dalibore, možeš ti prvi. Gledaj, nešto, mi smo se sada fokusirali najviše na smještajne kapacitete na Jadranu. Recimo, mi imamo strašno puno nam se javlja sad upita za Dubrovnik, recimo, što možda kod naših gosti uopće nije bio slučaj zadnjih par godina, gdje je recimo jedna u sezoni noćenje u sobi bilo minimalno 300 eura, u nekakvom hotelu možda 4-5 zvjezdica. I sad jednostavno broj stranih dolazaka u Dubrovnik će biti smanjen na minimum i sad ljudi već polako kreću ispitavati teren za koliko oni novaca mogu dobiti tu sobu i da li će ti hoteli ići sa posebnim popustima.
I naravno tu je dosta hotela sad već izašlo sa akcijskim cijenama i što oni zapravo nude i besplatan upgrade. Jer još dosta hotelskih lanaca ne zna da li će svi hoteli biti otvoreni. I onda što su oni rekli? Ovo sve što ste do sad recimo uplatili u prvom ili drugom mjesecu, ako se slučajno taj hotel ne otvori, vi ćete dobiti besplatan upgrade u hotel više kategorizacije. Tako da je već to ljudima isto nisu otkazivali rezervacije, nego isto čekaju, vide, znači jer će moći dobiti dosta dobre pogodnosti ako to ostave i što su rekli po toj istoj cijeni, što se recimo, ajmo reći da su uplatili u 6. mjesecu 7 noćenja, hoteli su im dali mogućnost da oni to besplatno prebace za nekakve termine čak do 27. koji su inače možda nekakvih 30% skuplji nego inače. Tako da dosta ljudi je sad i ono što su uplatili u tom 6. mjesecu prebacuje za nekakve termine u 7. po toj istoj cijeni, znači bez bilo kakve doplate i opet imaju mogućnost tog dodatnog promjene hotela, znači na višu kategorizaciju ako su određeni hoteli ne otvore. Ema? Ovako, što se tiče samih popusta, mi ne preferiramo tu politiku poslovanja. Ok, bit će last minute, sigurno, to je bez greška da će biti last minute, međutim, ono na što smo mi stvarno stavili naglasak, a to je isto kao što je Petar objasnio, a to su drugi uvjeti plaćanja. Znači, čarter kao djelatnost funkcionira na način da je 50% klijent mora uplatiti prilikom rezervacije i taj dio je uglavnom non-refundable, a onda 50% mora uplatiti 4 tjedna prije dolaska. Naravno da ti uvjeti sada u vrijeme korone nikom nisu prihvatljivi i teško će se ko uopće odlučiti bukirati plovilo po tim uvjetima. Zato je naša politika poslovanja prvenstveno orijentirana znači prema boljim uvjetima plaćanja gdje gost zapravo 14 dana prije samog dolaska dobiva 100% iznos nazad ukoliko otkaže svoj najam, ali to vrijedi isključivo znači za nove rezervacije. Znači to pravilno nismo proveli za ove stare rezervacije koje su se dogodile, nego samo za nove. A sad što se tiče samog pitanja vezano za tržišta, tu smo razmišljali ići prvenstveno sa oglašavanjem na ona tržišta sa kojih znamo, znači nismo 100% sigurni, da vjerovatno postoji mogućnost da će ti gosti doći. Znači, po ovim našim saznanjima to su Češka, Slovačka, Poljska, Slovenija, Hrvati naši, znači, i prema tim zemljama ćemo vjerovatno ići sa nekim posebnim cijenama prema tim partnerima, jer opet naglašavam, većina poslovanja je B2B. Tako da, eto, vidit ćemo na koncu što će se dogoditi. Popusti trenutno za 7. i 8. mjesec su standardni, znači sve to klasično, last minute će postojati, ali to će baš biti last minute ponuda. Tako da pretpostavljam da ovo ljeto će biti veselo što se tiče same ponude. Evo imam odmah dva pitanja za tebe, dosta tebe pitaju. Jelena pita, razumijem da Orvas Jahting ne želi vratiti novac, nego da dozvoljavaju prebacivanje u drugi termin, no razmišljate li o tome da je mnogo ljudi sad izgubilo posao i da nemaju sredstava za putovanje? Naravno. Znači ovako, u principu nekakav zakon koji je postavljen u Europskoj uniji glasi ovako, vi ne morate nikome vratiti novce u ovom momentu dok pandemija traje, jer su posebni uvjeti. Ali u momentu kad pandemija završi, u roku nakon 180 dana, vi u principu vraćate novce. Znači ukoliko se to desi da pandemija završi, nakon 180 dana naravno da postoji mogućnost povrata. Ovo je samo trenutno stanje jer su posebni uvjeti poslovanja. Drugo pitanje od Toma je bilo kakav je plan ako se sada bukira brod, uplati dio recimo tih 50% i dođe druga faza korone u rujnu? Znači ovako, dobro je pitanje. Sada više nije 50%, sad je 20%. Znači to je naše pravilo. A ukoliko najam je recimo za rujan, u rujnu dođe opet korona, taj iznos se znači vraća klijentu u 100%. Znači mi smo sveli poslovanje na to da klijenti stvarno se osjećaju sigurno tu uplatu napraviti jer da mogu računati na taj puni povrat. I mogu vam reći da stvarno to djeluje, evo Bookinga stvarno, ne znam, unazad 5 dana je Booking stvarno krenuo. Ajde, super. Petre, što vi sad gurate? Koji je fokus? Tržišta, ponude? Pa mi smo ovako u Dubrovniku, svi hotelijeri zapravo, imamo jednu specifičnu situaciju jer smo gotovo isključivo avio destinacija, s tim da nam je 50% udjela gostiju iz
iz Velike Britanije i Sjedinjenih Država. I ono što je nama u našoj kompaniji odmah bilo jasno je da će to biti problemi i da šta imamo, s čim možemo raditi. Znači sad nam je u 6. mjesecu, Hrvatsko nam je tržište i tu sad guramo jednu ideju Dubrovnika kakav je nekad bio, bez gužvi i pristupačnijih cijena. U tom kontekstu smo napravili iskoristiti dok možeš, jer se svi nadamo. Mislim, zaista, mislim da ona je nekakva i želja i nekakav san ideja, svi bi voljeli mi, evo ja koji tu radim sam poslovno par puta bio prije privatno jako rijetko, možda jednom ili dva put. I to je ta neka poruka koju guramo našim ljudima i uz tu besplatnu cestarinu nešto smo još i korigirali cijene, više u 6. mjesecu, nešto manje u 7. i 8. još uvijek tu nismo išli agresivno dolje. I za naše goste smo uveli plaćanje na rate, znači dogovorili smo se s glavnim kartičarima, tako da to guramo, a od ostatka Europe to su ove autodestinacije iz centralnog dijela. Mađarska, Češka, dakle iza njih prilagođavamo i optimiziramo web, imat ćemo sve te jezične inačice na web stranici, tako da evo, borimo se jer smo svjesni, mi jednostavno nemamo šta drugo, moramo se prilagoditi. A dugoročno mislim da bi svima u Dubrovniku dobro došla diverzifikacija, dakle malo smo puno bili ovisili o azijskom tržištu grupa preko zime, a ono se samo slijevalo uglavnom iz UK-a i SAD-a po ljeti. Barem 50%, tako da uvijek dobro dođe se diverzificirati, tako da, ali to. Adriano, ti si B2B za hrvatsko tržište, je li išta mijenjaš, možda najaviti već konferencije na jesen? Pa, mi smo u ovom trenutku smo krenuli sa pripremom sajma koje imamo za opremanje hotela i restorana i obiteljskih smještaja, odnosno vila, Horeca Adria koji će biti od 22. do 24.10. i idemo, mi isto imamo tamo praktički goste, odnosno imamo izlagače koji moraju za izlaganje na našem sajmu za štand izdvojiti puno veće novce i sa njima isto idemo u politiku kako je Ema rekla iz Orvasa, znači uplatite puno manje i imate garanciju da će vam se sve vratiti nazada. Tako da jednako je i za nas, ajmo reći, u B2B segmentu. Što se toga tiče, konferencija koju Internet Adria koja se trebala održati 1. i 2. travnja koja je bila otkazana, prebačena je za 5.11. bit će jednodnevna i za nju ćemo isto imati politiku, znači ako se slučajno desi taj drugi val, bit će sav novac vraćen. Ema je nekoliko puta spomenula i Dalibor isto vezano za tu sigurnost koju sada svi ti gosti traže. Mislim da je apsolutno to najbitnija stvar, da im treba praktički reći, to je nekako moje mišljenje, a iz razgovora sa drugim hoteljerima s područja Kvarnera i Istre dolazimo do istoga, znači ljudi sad, gosti naši traže mogućnost da plate jedan manji dio koji će im se priznati za nekakav drugi termin ako se ne bude moglo doći, jer ako neko ne može doći iz Austrije, ovo što se danas desilo, sutra se može desiti iz bilo koje druge zemlje, znači da on ima mogućnost, nije to što on nije došao njegova krivica, nego jednostavno nazovemo to viša sila, da mu se taj novac prizna, da u nekakvom drugom terminu i mislim da će to biti najbitnija stvar. Oni koji budu to reklamirali, znači promovirali tu sigurnost za uplate, za rezervacije, da će imati jednu laganu prednost. Znači s jedne strane, ako mogu se nadovezati Ilija dalje pa reći, promovirajmo ono što je sada dostupno jednom velikom dijelu Europe. Europa ima 800 milijuna stanovnika, govorim bez Rusije. Njemačka ima 80 milijuna, 85 milijuna čini mi se stanovnika. Iz Njemačke u Hrvatsku tijekom godine dolazi manje od 2,7% Njemaca koji putuju van države. Znači nama se otvorilo ogromno tržište koje možemo osvojiti. Ovih 5000, može ispraviti 5000 i nešto brodova u čarteru koji se nalazi u Hrvatskoj, to je najveća flota na Mediteranu, ali mislim da to je jedan ozbiljan grad poput Minhena može napuniti za cijelu sezonu, za cijelo ljeto, pa čak i sve naše hotele. Mi imamo još uvijek smiješan broj hotela
u odnosu na jednu Rivijeru di Rimini. Evo ja ću vam povući paralelu. Znači Riviera di Rimini, Riviera di Rimini, onda govorimo cijela Rivijera, znači Adriatica Katolika, Riccione, ima preko 3000 hotela, znači mi imamo u cijeloj Hrvatskoj 700 hotela. Znači govorimo o malim brojkama, govorimo o velikom tržištu koje je osuđeno samo da može doći u Hrvatsku, ako naravno se otvori Austrija. I ono što im treba ići prema tom tržištu Češka, Slovačka, Mađarska i treba im dati do znanja da imaju sigurnost. Mi ćemo tu u business to business segmentu također raditi. Primijetio sam i ove druge kolege koje su u istim problemima, organizatori konferencije i sajmova i koji su se trebali održati, koji su se prebacili za jesen, rade istu stvar. Znači, ne plaćate više 30 ili 50% kod rezervacije, ne plaćate više ostatak 100% 3-4 tjedna prije, već platite 20-30% kod rezervacije, platite ostatak 2-3 tjedna prije i ako se otkaže, vratit ćemo vam sve nazad. Dalibore? Pa čuj nešto, ja mislim da osim sigurnosti, naravno, koja će tu ljudima igrati je najveću ulogu, mislim, evo, baš smo pričali prije početka ovog poziva, treba igrati isto na emocije, jer pogotovo evo, u jahtingu ići možda na to da približiti ljudima da je možda ovo jedina godina uopće u njihovom životu kad će oni moći praktički krstariti i usidriti se u nekakvoj pješanoj uvali na bezbroj otoka u Hrvatskoj i biti sami praktički. Znači, moći će ko je za nudizam, moći će u bilo kojoj uvali biti sam praktički. Tako da, to su neke stvari, neće biti onog masovnog turizma, neće biti prepune plaže, znači u Dubrovniku neće biti 10.000 ljudi sa kruzerima, svega. Tako da ima jako puno gostiju koji će htjeti iskusiti i to. Znači zapravo da osjete tu vibru grada koji je nekad bio kad je on praktički napravljen sa tim nekakvim minimalnim brojem stanovnika i stranaca. Tako da to ima nevjerojatne nekakve čari koje bi isto trebalo ljudima isprezentirati. Ajmo malo na pitanje, ima jako puno pitanja. Hvala vam svima, slobodno možete postavljati pitanje unutar četa. Daniel pita pitanje, ne znam što bi nije odgovorio, što je s malim iznajmljivačima o kojima nitko ne vodi računa, naravno, sad ne znam da li nitko ne vodi računa, nije lako, ali lako velikima koji imaju velike zalihe. Znatan posao HR turizma nose privatni iznajmljivači, a njih nitko ne spominje. Pa ne znam, ja isto mogu, ja mislim, evo, koliko ja barem pratim i koliko vidim, ja mislim da daleko najviše se tu angažirala ova udruga Glas poduzetnika. Pogotovo koji su se nekako krenuli su za te baš male obrtnike, male iznajmljivače, male tvrtke i ja mislim zapravo za sad koji ovaj pritisak koji su oni čak napravili na vladu, to je već urodilo nekakvim plodom. Tako da ja mislim, evo imate, grupa je tu, učlanite se, u principu što nas je više, to ćemo moći napraviti, to ćemo se moći zapravo izlobirati i izboriti za nekakva za nekakva dodatna sredstva koja će biti, pogotovo što ćemo dobiti od Europske unije. Tako da jednostavno ja mislim da tu možda i Hrvatska gospodarska komora, različite udruge komore što se tiče države nisu napravile puno. Tako da, evo, kažem, trebamo vidjeti, ali evo, definitivno treba se boriti za svoja prava. Ja mislim da tu, evo, kažem, udruga Glas poduzetnika sada radi dosta po tom pitanju. Znači, to će biti dalje, to ćemo vidjeti. Evo, možemo dva pitanja, recimo, spojiti u jedan. Igor pita, da li će se u aspektu turizma, koji će se prije oporaviti, obala ili grad Zagreb koji je uz sve ostalo pretrpio i jedan potres? Ja bih tu rekao da je obala dosta nedefiniran. Imaš s jedne strane Dubrovnik koji je aviodestinacija versus Istra, sve to vam reći obala, opet Istra je potpuno druga priča od Dubrovnika. I pitanje koje je postavio Dominik, za koje oblike turizma smatrate da će najprije oporaviti? Hoće. Pa ja sam samo čisto dovezati, mislim, i Zagreb je isto aviodestinacija, jer mnogi ljudi, recimo koliko, pošto ja imam kuću za iznajmljivanje u Lici, to jest na Plitvičkim jezerima, znači većina gostiju individualaca koja dolazi, znači ili slete u Zagreb, pa onda idu prema jugu dole, znači obavezno Plitvice, Split, Dubrovnik,
ili slete u Dubrovnik i onda rade tu turu koja ide Split, Plitvice, Zagreb. Znači, Zagreb je nevjerojatno vezan za Dubrovnik, kao što je Dubrovnik za Zagreb. I zapravo sam Zagreb povećanje koje on bilježio preko ovih, pogotovo s ovih azijskih tržišta, to je isto bilo vezano za ove druge gradove koji su u Hrvatskoj. Tako da ja mislim da će tu obala i ovo što je vezano za goste koji dolaze sa vlastitim prijevozom na automobilima, da će to puno prije oporaviti. Adriano, šta ti misliš? Pa, ja mislim da će se puno prije oporaviti Istra i Kvarner, znači da razlučimo obalu cijelu, ne? Znači imamo definitivno Istru i Kvarner koja je već počela raditi, znači spomenut ću jednu stvar koja je sad u ovom trenutku aktualna, a to je stomatološki turizam, odnosno zdravstveni turizam i stomatolozi koje imamo na Kvarneru i Istri jako veliki broj. Ima ih i u Zagrebu i gdje dolaze uglavnom Talijani. Počelo se vraćati nazad, znači Talijani su počeli, oni mogu putovati s organizirani prevoz za Hrvatsku i tu su, ako ostaju jedan dan, ako spavaju ne mogu. Tako da se počelo prošli tjedan već dešavati da ih se viđa po Opatiji i po Istri i taj dio se već počeo oporavljati. Moram reći, prošli tjedan je nekoliko restorana tu u Opatiji okolici otvoreno, govorim konkretno Draga di Lovrana, Bevanda, Johnson, Plavi podrum, mislim da 3 od ova 4 koje sam sad spomenuo nisu imali slobodan stol subotu niti nedjelju. Imam informaciju od jučer da je po Istri nekoliko objekata malih obiteljskih hotela, ajmo reći, nazovemo to tako, Menegeti, San Canciani, nemaju više slobodnih soba za ovaj vikend. Tako da se turizam počeo oporavljati i Istra i Kvarner se vraćaju nazad. U Opatiji su se otvarali hotel Mileni, mislim da ima 20-ak soba već, hotel, restoran Bevanda je za vikend također pun, tako taj dio će se brzo oporaviti. Drugi dio koji će se odmah nakon toga oporaviti je definitivno Zagreb, iz razloga što je Zagreb poslovna destinacija i hoteli koji se i otvore, koji u ovom trenutku funkcioniraju u Zagrebu i koji se otvaraju kroz 10-ak dana, znači mislim 8.6. da se još 3 hotela otvaraju u Zagrebu, oni imaju poslovne goste i oni će se relativno brzo vratiti nazad i jednostavno zbog poslovnih obaveza. Šta će se desiti dalje sa Dalmacijom? Pa čak od Zadra južnije, posebice Dubrovnika aviodestinacija i posebice otoci, znači tu govorimo o Hvaru, Korčuli i toga, to je veliko pitanje. Puno prije mislim da puno veću šansu za nekakav kvalitetni oporavak. Znači, desit će se oporavak, ali kvalitetni oporavak će doživjeti nautički turizam. I to je ono koga bi stavio na treću stepenicu, odnosno da će kasniti sa možda 2-3 tjedna, ali da će sigurno krenuti nautički turizam. Možda jedan pokazatelj, vezan sam i za nautički turizam, posebice za to jedrenje i te regate. Mi smo kao država, kao nacija, jedna od onih koji ima strašno puno regata. Ne govorim regate jedričarski, mislim pritom samo na ove koje su sportske za hrvatske jedriličare, već i inozemni nautičari organiziraju svoje privatne regate. Sve je bilo otkazano, znamo, evo, Ema će me ispraviti, ali mislim da se nama znalo desiti u jednom vikendu da imamo i preko 40 regata na cijeloj obali Hrvatske. To je sve otkazano. U ovom trenutku ja sam danas dobio prijave na e-mail za 3 regate. Znači već sljedeći vikend je tu na sjeveru se održava jedna regata, vikend iza je u Istri, tako da se taj dio nautičkog turizma vraća zbog te specifičnosti, znači koja je Ema bila prije govorila da ima sa tim malim brodovima i način kako se može odraditi taj dio. Znači evo, to je nekako mišljenje koje sam ja uspio isfiltrirati sa razgovora sa svima. Znači, vikend turizam, vikend izleti prema Istri i Kvarneru, i to posebice naši ljudi, znači govorim i o Zagrebu i Slovencima, pa i čak Italijani, i onda krećemo na Zagreb kao poslovno središte i nautički turizam, tako da Ema i Orvas, mislim da ćete uskoro biti među vodećima. Daj Bože. Evo, možeš ti nastaviti zapravo, to mi je zanimljiva tema, s obzirom da se dio charter flote prebacuje iz Španjolske u Hrvatsku, i mislim da bi mi tu mogli dobro profitirati, jer charter
ideš na jedrenje, makneš se od svega i ti si tjedan dana gotovo da ne stupiš na kopno. Ilija, kad je krenula korona, bilo je ono straha što će biti ovo, ono sam rekla, bit će dvije krajnosti, ili neće biti nikoga, ili ćemo se doslovno ubiti od posla, jer ćemo biti toliko tražena destinacija, ali druge destinacije jednostavno su ukinute. Znači, ako mi budemo jedina destinacija koja bude korona free, ja stvarno očekujem čudo od 7. i 8. mjeseca. Međutim, ono pitanje koje stalno sebi postavljam, ne samo ja, nego svi moji poznati kolege, prijatelja, to je šta ako se nama korona dogodi upravo zbog turista. Tako da, opet ću se vratiti na onu sigurnost, a to je da turistički djelatnici u svim segmentima, bez obzira da li se radi o hotelima, o autokampovima, o vilama, apartmanima, trebaju naći načina da stvarno taj kontakt bude minimalan sa gostima i da se očuvamo upravo radi budućnosti, da nam se turizam ne stopira, nego da se stvarno nastavi i daj Bože da se dogodi da postanemo hit destinacija 2020. I da se izvučemo, da preživimo. Eto. Ajmo dalje sa pitanjima, slobodno postavljate dalje pitanja. Spominju se hotelijeri, Kristina pita, koji ne daju baš naznake za korekcijom cijena. Govorimo o najrepresivnijim lokacijama. Jako je teško nešto poduzeti prema gostu stranom i domaćem ukoliko svi dionici ne podnesu teret krize prilagodbom. Petre, možda to za tebe pitanje, s obzirom da vi ste Dubrovnik većinom ili gdje ste vi najviše zapravo? Isključivo u Dubrovniku, pa gospođa Kristina, ali tako ko je pitala, pa ima u tome nešto, mislim, različiti hoteli, evo mogu reći da naše destinacije su se različito postavili i nekako je bila navika da se jedni i drugi prate, gledaju, no mi smo u jednom trenutku presjekli i rekli, slušaj, bit će gadno, ne idemo sad odmah, kako bi rekao, skidat gače i rušiti cijene, ali ajmo raditi nekakav miks i mislim, realno je da će biti početak ljeta nikakav i onda smo tu napravili prilagodbu, nema se šta, mislim, hoteljeri koji strahuju da će brand patiti od lošije percepcije zbog skidanja cijena, takva pravila apsolutno padaju u vodu ove sezone, ove godine. Mi dalje danas ne znamo razmjere ove krize, za sad je to se stišalo, no spominju se drugi val, spominje se vraćanje svašta dok god to cjepivo ne izađe. Dakle, mi smo svi u jednoj velikoj neizvjesnosti i treba biti tu realan, a mi smo se odlučili na miks, nešto smo prilagodili cijene, išli smo čak oko 30% dolje u lipnju i dodali dodatne beneficije što zapravo već dodatno spuštaju tu cijenu. Sad, da li smo mi u tome podcijenili ili smo postupili dobro, to će se pokazati pa ćemo sukladno nekim trendovima prilagođavati. Dakle, išli smo nekakvim srednjim putem, nismo sad držali striktno cijene nadajući se nekom čudom, ali opet nismo niti pretjerali. A ima primjera u Dubrovniku neki koji su stvarno otišli radikalno dolje i neki koji nisu pipnuli ništa, tako da ima svega, da. Ali evo recimo pitanje tu, Marijan je pitala, ona je Mađarica, pa kaže, apropos Mađari, mislite da stvarno da se prema njima treba više orijentirati, nemaju veliku platežnu moć. Ti si Adriano rekao, ajmo reći zemlje Češka, Poljska, Mađarska, da su nam tu em blizu, naši prijatelji stalno tu dolaze, ali nisu oni, barem koliko ja znam, nekakvi veliki potrošači da će doći i razbacivati se sa novcima. Tu bi mogli profitirati, ajmo reći, privatni iznajmljivači i hoteli 2-3 zvjezdice. Šta je sa ovim velikom platežnom moći, Novaljom gdje dolaze Britanci ili tako što koji troše novce? Ja bi, hvala na pitanju, se tako kaže, tako. 3 stvari. Prvo bi volio zaista da svi koji nisu pročitali kolumnu od Ante Tomića iz Jutarnjeg lista od ove subote, da je izrežu i sprintaju, ime na internetu na Jutarnjem listu, sad radi reklamu kolegu novinaru, ali je zaista vrhunska, znači pokazuje svu onu slabost koju si ti sad spomenuo u ovom pitanju, a to je visoka platežna moć. Šta je visoka platežna moć? Znači, u kojoj to kategoriji mi govorimo? S jedne strane, s druge strane, mi trebamo
Češka, Slovačka, Mađarska, pa i Poljska malo dalje, to su zemlje koje ukupno imaju, ja ću sad lupit brojku, ali mislim da nisam pretjerao ako sam rekao 100 milijuna plus stanovnika. Smatra se da je negdje oko 7% su, ajmo reći, visoka platežna moć u tim zemljama. Nama je to više nego dovoljno. Za kapacitet Hrvatske i kapacitet turizma u ovom trenutku je to više nego dovoljno. Prema tome, treba se tome posvetiti i to je visoka platežna moć. Jer mi možemo iz tih zemalja uzeti visoku platežnu moć. Petar je prije spominjao i s Petros je razgovarao, korekcija cijene. U svakoj trgovini sa robom, vi kada kreće sniženje, imate prva sniženja koja su 10%, pa nakon 2 tjedna ono što ostane se skida na 20%, pa je nakon toga na 30%. I to je ono što bi trebali u ovom trenutku hotelijeri kod nas razumjeti. Dvije stvari. Ovaj meetup je definiran kao meetup marketinga. Znači, bolje uložite nešto u marketing, a manje spustite cijenu, nego da dampirate sada cijenu i ne ulažete ništa u marketing. To je onaj nekakav temelj. Stara poslovica engleska kaže, ako prodaješ Rolls Royce za 1 funtu i to niko ne zna, nećeš ga nikad prodati. Znači, to je možda u ovom trenutku i za obiteljski smještaj isto. Vidim tu na chatu da svako toliko neko spomene obiteljski smještaj i da imamo čak osjećaj da se malo ljute na nas što ga ne spominjem, pa ću iskoristiti sada priliku. Vi koji imate obiteljski smještaj, da li imate bazu kontakata svih vaših gosti koji su bili do sada? Da li ste im se javili? Da li ste im rekli da dodatno čistite vaše apartmane, da ste nabavili uređaje sa ozonom za dezinfekciju apartmana? Privatni, direktni marketing, znači individualni marketing, direktni marketing, javite se svakom od njih e-mailom, nemojte koristiti dopisnice niti nešto da ljudi ne bi u rukama imali nekakav strah, ali javite se svakom i javite se agencijama koje su vas punile. Da li ste sad u ovim kriznim situacijama, u tim agencijama koje su još u većim problemima nego vi? Evo, imamo ovdje Dalibora koji zna kakve su sad sve agencije u Hrvatskoj. Mislim da u Hrvatskoj, Dalibor će me ispraviti, ima preko 2500 turističkih agencija, registriranih turističkih agencija. Znači, vi koji ste privatni iznajmljivači, koji ste radili godinama s agencijama koje su vas punile, otiđite sada s njima razgovarati, vidite šta možete zajedno napraviti više. Kontaktirati te goste, pa i naše. Znamo da privatni smještaj na području Slavonije je živi uglavnom od naših ljudi koji su tamo u proljeće dolazili. Oni mogu živjeti sada. Neće to biti one nekakve brojke, ali se nešto može napraviti, ali vratit ću se ponovo na onu poslovicu, pa možda s time završiti u ovom trenutku. Ako imate Rolls Royce za 1 funtu i nitko ne zna, niko vam neće kupiti taj Rolls Royce za 1 funtu. Znači, ako imate hotel u Dubrovniku za $50 ili čarter jedrilicu za samo 500 eura, koja znamo da košta 3-4 tisuće eura, a to niko ne zna, to niko neće kupiti. Znači, smanjite marketing, ali nemojte ga ugasiti, budite koncentrirani i nemojte spuštati cijene. Ja sam protiv toga da spuštamo cijene, a isključivo iz razloga što smo jedino tržište koje je ostalo, koje će se otvoriti i ti ljudi koji su godinama išli na more sigurno će željeti ove godine otići. Pa ne 5. Oprosti, ako bi ja malo, samo komentirao što je Adriano spomenuo. Apsolutno je premisa svega da svi mi koji razvijamo hrvatski proizvod, bilo to hotel ili privatna smještajna jedinica, da je pretpostavka da se apsolutno mora stalno gurati ulaganje u kvalitetu kako bi što manje bio izložen pritisku cjenovnom. No činjenica je da oni koji upravljaju i koji rade revenue management, da su nekakve korekcije s vremena na vrijeme, ovisno o težini situacije, nužne, ali vi ako ste dobro pozicioniran proizvod na tržištu, ako ulažete u kvalitetu, imate dobre recenzije, dobru uslugu, ako ste uložili nešto, napravili, naravno da to smanjuje i apsolutno se slažem da takve pritiske treba se tome oduprijeti, no međutim sad ne mrdnuti ništa, ne napraviti recimo, kažem, ne mora to biti spuštanje cijena, ali ponuditi nekakvu dodatnu vrijednost, novu uslugu recimo, pa obraniti cijenu ili je smanjiti taj pritisak da ne morate ići previše dolje, to svakako treba, ali evo, mislim,
postoji ona nekakva i granica, u nekom trenutku vi možete reći da ćete htjeti spustiti cijenu i nadati se nekoj promjeni, ali evo ova korona je pokazala da i u predsezoni što god radio sa cijenom, da interesa svejedno nije bilo jer je ta situacija apsolutno netipična. Ali da baš sad ne treba, da treba čekat, ono što dosta često iz naše, evo moje perspektive, je trikovito, ne činiti ništa i odoljevati i onda se suočiti da ste jednostavno se precijenili i onda krećete u nekakav last minute. Znači pravodobne korekcije su baš dobre zato da ne morate onda usponičiti se pred sam kraj. Tako da ja bi više rekao kombinacija ulaganje u kvalitetu, da se ti cjenovni pritisci ublaže što je maksimalno moguće. Da. Ima jedno pitanje, odlično pitanje, Kristina je pitala, mi svi pričamo o Njemačkoj, mi pričamo o skandinavskim zemljama kao visoka platežna moć, oni su počeli davati vaučere za svoje destinacije, znači za ostanak unutar zemlje, plus ova priča o samoizolaciji nakon povratka iz zemlje, to je Adriano je spomenuo Austriju i sve. Što s njima, da li njih dalje napadati, jesu nam dragi gosti, jesu dobri i sve, ali svi će oni sad, sve te zemlje zapravo rade interne kampanje da ostanu gosti, da oni ostanu unutra, čak i Italijani, mislim Italijani su nam jako bitni gosti i oni će odjednom privoliti granice, ali opet svi guraju da oni ostanu u Italiji jer daju popuste. Što će s njima biti? Evo, ajmo krenuti od EME pa... Pa gledajte, mi jednostavno moramo ići prema drugim zemljama. Mi ne možemo očekivati da ćemo mi jedrilice napuniti ili bilo koja plovila s našim gostima. Koji god mi popust dali, mi te jedrilice ne možemo napuniti. Znači to je jasno ko dan. Sad, prema kome točno ići? Trebalo bi zabrati tržište koje je recimo najsigurnije u ovoj cijeloj nesigurnosti. Malo prije gospođa iz Mađarske spomenula, ako sam dobro razumjela, da li je Mađarska pravo tržište. Pa ja ću vam reći da prije par godina nama su Poljaci bili tržište broj 1. Znači mi smo imali na prvom mjestu Poljake, na drugom Njemce. Sad se situacija malo promijenila u našoj floti, sad trenutno imamo Engleze na prvom mjestu, pa Njemce, pa Poljake. Česi su recimo na 4. mjestu. Mađara nemamo toliko, ali 2002. godine Mađara bilo krcato, nije bilo malo. Samo jednostavno nekako se naša flota takva je postala da smo interesantniji Englezima, trenutno i Njemcima. Šta ne znači da trenutno se ne fokusiramo na mađarsko tržište da ne bi imali Mađare, to sam sigurna da bi imali. Tako da ja ne bi, mislim mi kao čarter industrija se ne možemo orijentirati na naše goste samo, odnosno uopće se ne možemo orijentirati. Biće naši gostiju, ali neće nas spasiti naši gosti, to je sigurno. Petre, ili gurate sad Njemačku, skandinavske zemlje? Apsolutno, to nam je svakako u fokusu. Kao što sam evo spomenuo, uz Njemačku i skandinavske zemlje koje su nama tradicionalno iza Engleza i Amerikanaca, nastojat ćemo pokriti tako da budemo dostupni sa svojim proizvodom svima u centralnoj Europi ili što više tržišta, pa evo čak i ćemo postaviti sajt i na slovenskoj inačici, jer to što je, evo mislim da je to, sad se Adriano ili Dalibor spomenuo, mislim da je gospodin Adriano rekao da u svakom tržištu, pa evo i Poljska i centralna Europa, vi imate određen broj ljudi koji će biti spremni platiti vašu uslugu ako to drži vodu, ako stojite iza toga. Znači mi smo stvarno tu krenuli više na diverzifikaciju i time da na taj način te pritiske, evo nedostatka možda engleskih gostiju, Amerikanaca nadoknadimo. Znači kombinacija bolje dostupnosti, veće diverzifikacije, korekcije tu i tamo ako će nekad trebat, no to više ne toliko kroz javnu cijenu nego više kroz segment grupa i recimo tamo nešto što je onako manje možda i vidljivo, mislim što uvijek dobro došlo, tako da kombinacija je više toga, ali svakako proizvod mora biti dostupan i postoje tržište koje će to prihvatiti, tako da evo, treba samo više raditi i ulagati u te jezike i morate postići tu vidljivost. Mislim da je vlastita platforma i web stranica i rast direktne prodaje jedan dobar temelj. Naravno, tu su razvoj i odnos sa partnerima. Tu isto mi sad puno više ugovaramo njemačkih agencija, to je sigurno, znači Njemci definitivno. Tako da, evo,
nadamo se i očekujemo tu nekakav pomak. A neko dobro komentirao, to jest komentirala je Tasana, dodala bi i Srbija, ne razmišljamo o njima, ali opet, jedan dio njih ima visoku kupovnu moć i oni su nam, oni jesu više naklonjeni Crnoj Gori ili Grčkoj, ali svejedno opet mogu nam biti dosta ciljno tržište. Ali što ti misliš o ovim destinacijama više platežne moći? Da, ne, Austrija trenutno nije baš... Pa ja bi još uvijek igrao na Austriju. Znači, ako mene pitate, bez obzira što se ovo danas desilo, da se ovo danas nije desilo, mi bi danas govorili o Austrijancima kao o tržištu broj 1. Tako da u sljedećih 15 dana 2 tjedna su ključna, tako pa može se svašta još desiti. Prema tome, igrao bi ja i na Austrijance i na Slovence definitivno, ali i na Njemce, pogotovo Bavarsku kao tako. Htio bi se samo nešto nadovezati na Petra, znači prvo da se korigira, možda nisam bio dovoljno jasan. Popusti da, 10, 20 pa i 30%, ali skidanje gača pogotovo na našim top destinacijama, Hvar, Rovinj, Dubrovnik pa i Opatija sa 40-50%, spuštanje čartera, brodova od 45 stopa, bi rekli novih praktički koji su more bača prije par mjeseci na 800 eura za tjedan dana, to nikako. To je bolje da vam ostane hotel prazan, jer nakon toga više će se pričati o tome kako neko spavao u hotelu s 5 zvjezdica za 50 eura, nego kako mu je stvarno unutra bilo. Znači, to ne bi volio vidjeti, mislim da nije pravilno. No, druga stvar koju je Petar spomenuo dobro i di trebamo još više se usredotočiti na to, ako mi uzmemo jednu Mađarsku, mi moramo znati da iz te Mađarske pretpostavka je da je do nas u Hrvatsku dolazilo na ljetovanje iz Mađarske 20% gostiju koji su odlazili u druge zemlje. Tih 20% nisu oni najviše platežne moći, vjerojatno. Oni najviše platežne moći sad neće moći ići na one bolje destinacije, a oni koji su nama dolazili, jedan dio njih će otpasti. Prema tome, mi ćemo opet dobiti 20, a možemo dobiti 30-40% Mađara. Znači, mi imamo ta tržišta. Ta tržišta nemaju kamo otići. Mađarska, Češka, vratit ću se ponovo, Austrija i Njemačka nisu izbačene. Oni su samo danas popodne postale zemlje koje možda neće doći. Sutra će se već sve to promijeniti, nadajmo se. Posebice moramo znati da Austrijanci imaju veliki broj hotela u vlasništvu i čarter plovila, i tako, Ema, potvrdit ćeš da imamo veliki broj Austrijanaca koji imaju čarter plovila u Hrvatskoj vlasništvu. U Hrvatskoj. U čarteru. Prema tome oni sami će reći svojim prijateljima, odite na moj brod koji je tamo da bar nešto iznajmi. Valamar, veliki broj kompanija u Hrvatskoj su vlasnici Austrijanci. Novi vlasnici Liburnija Riviera hotela u Opatiji su u kombinaciji Austrijanaca i Njemaca. Tako da to su sve tržišta koje će nam doći. Srbija konkretno, kad govorimo o njima, što se tiče njihov odlazak, Crna Gora je mala. Crna Gora ima 20 hotela, znači ne možemo tu govoriti o nekakvom, jedan malo turistički grad, otok u Hrvatskoj ima kapacitet kod Crne Gore. Ali što se tiče Srbije, njezin odlazak u Grčku, znamo kakav je, oni idu tamo uglavnom. Onaj dio koji dolazi u Hrvatsku će dolaziti dalje. Da li se treba njima posvetiti? Da. Vraćamo se na temu ovog meetupa, a to je marketing. Kako? I mislim da je to ono što bi mu bili dužni prema svim onima koji sad slušaju, koji nas prate na ovom meetupu, reći otvoreno. Na koji način, šta napraviti konkretno, koje poteze povući u sljedećih 5 dana, 15 dana, tijekom cijelog ljeta, kako se reklamirati, kako koristiti društvene mreže, kako koristiti druge kanale, znači prije svega možda web stranice. Petar je spomenuo tu nekoliko puta da će sad personalizirati, odnosno lokalizirati svoje stranice. Ja ću se nadovezati u ovoj priči na medije, na tiskane i elektronske medije, znači prije svega mislim na televiziju u tim našim tržištima. Mislim da se trebamo njima posvetiti maksimalno. Znači, sve manje se vjeruje internetu, šta piše na internetu, sve više se vjeruje portalima dnevnih novina. Znači, mi sami znamo da sad za vrijeme ove krize da smo najviše išli
na portale da su najposjećeniji bili osim Indeksa, koje kao takav ima nekakav primat i nešto drugo. Mislim da su bili najposjećeniji Dnevnik HR, Jutarnji list HR, Večernji i da su to mediji kojima bi se trebalo najviše posložiti. Na listi sudionika ovog meetupa sam vidio i nekoliko ljudi iz Hrvatske turističke zajednice i drago mi je da su tu, jer na njima je najveći teret na tim medijima. To je nešto što ne možete vi, odnosno ne može niko od nas i direktno, odnosno mi smo premali da bismo išli prema jednom dnevnom listu u Bavarskoj, Austriji, Beogradu, Pragu, ali HTZ i lokalne i regionalne turističke zajednice bi to trebale napraviti. I to je ono, evo, Ilije, što bi možda trebalo sad još individualno da svi kažemo kako napraviti taj marketing, kako potrošiti, smanjili smo budžet, stavili smo ga na 1/3, kako ga potrošiti? Imam jedan prijedlog. Kako ćete vi podijeliti sad budžet 6., 7. i 8. mjesec? Mogu ja samo, baš me evo Adriano inspirirao, rekao je par puta kako ćemo sada komunicirati. Ja bi samo uletio sa content porukom koju smo mi, evo na svom primjeru, ali možda to bi isto bilo dobro na nacionalnom nivou. Dakle, neka tema javnog zdravstva, znači naravno da nećemo kao zemlja pisati o koroni i koliko smo imali oboljeli i slično, no međutim suptilna neka poruka s čim se može Hrvatska poistovjetiti s mnogim zemljama centralne Europe koji imaju nasljeđe političko i kulturno slično, pričati o recimo javnom zdravstvu. Mi smo samo na svom sajtu stavili članak koji prepričava tradiciju karantene u Dubrovačkoj Republici, nekako je vezano kontentom uz nas. Pa smo spomenuli profesora Andriju Štampara, da se zalagao za što se zalagao, dakle to je nekako, sad nekakav čitatelj koji to pročita, i ako ćemo takvu kampanju stvarati na nacionalnom nivou, možda nekog stvarno potakne da malo provjeri, pa da vidimo mi kako Hrvatska te brojke ima. Ne moramo mi njima reći servirati, ali ajmo educirati čitatelje, ajmo istaknuti ono pozitivno i proaktivno što je vezano uz nešto što zaista je hrvatska prednost. Tako da ja bih rekao da bi možda u tom smjeru trebali isto pojačano komunicirati. Ema, kako ćete vi podijeliti budžete, nekakav omjer oglašavanja, tržišta, kanali? Pa ovako, definitivno ćemo krenuti više prema društvenim mrežama i oglašavanju na društvenim mrežama. Biće tu i pay per click, odnosno AdWordsa na Google. Orijentirat ćemo se na ova tržišta koje sam već spomenula, znači na tržišta koja su nam sigurnija da bi gosti iz njih mogli doći i biti naši gosti. Sad, u kojoj količini, ja ne mogu sad, to je ono pitanje što smo malo prije komentirali, mi znamo danas šta će biti sutra, a sutra ćemo znati šta će biti preko sutra. Znači, apsolutno smo u nekako nesigurnoj situaciji. Pa sigurno ćemo krenuti s manjim budžetima, znatno manji. Znači ako smo prije uložili, ne znam, sad ću reći 1000 eura za nešto, sad ćemo uložiti 100 eura. Znači 10% krenut ćemo lagano s ulaganjem. Jednostavno u takvoj smo prilici, mi priljeva nismo imali ravno 3 mjeseca, a mi od nečega moramo preživjeti. Mi kad i radimo nekakve planove, mi se nadamo 2021. Jednostavno moramo biti ozbiljni i shvatiti ozbiljnost ove situacije i tako se prema njoj i postaviti. Tako da baš sad neka ogromna ulaganja što se tiče oglašavanja, tu ne namjeravamo ići u tom smjeru. Više ćemo se orijentirati na ova besplatna ulaganja u smislu, i tu bi baš poseban naglasak stavila, to su influenceri i blogeri. Jedanput davno, sad je to već prastara priča, ali davno sam čitala jedan case study od Španjolske, šta su oni napravili zapravo za 0 kuna, odnosno 0 eura tada. Oni su skupili svjetske u tom trenutku najbolje blogere. Dali su im besplatno smještaj, besplatnu hranu, financirali su im aviokarte. Mislim, to je sve skupa bilo simbolično jer su zapravo to sve podijelili sa tim aviokompanijama, hoteljerima i tako dalje. I napravili su čudo od promocije. Mi sad kad znamo da su nama hoteli prazni, da su nam vile prazne, da je pitanje koliko ćemo zapravo imati uopće gostiju, a kapaciteti su nam tu, mislim da bi bilo šteta to ne iskoristiti i stvarno pozvati najbolje influencere, najbolje blogere koji bi za male novce, kad usporedimo sa samim oglašavanjem, mogli napraviti čudo. Dalibore, kako vi dijelite budžete, odnosno od 1.6. sad kad se krenemo jače u kampanju?
Pa nešto vidjet ćemo uopće koji će biti trošak, kako se kreće i zapravo cijena oglašavanja i na Facebooku i na Google. Mislim definitivno da su cijene, ili ti ćeš možda bolje znati, mislim da su cijene definitivno pale, što se tiče cijene po kliku, tako da čak tu mislim da se sa recimo relativno malim budžetima da će se moći napraviti dosta, zapravo puno više nego što bi se napravilo inače, tako da ja mislim da će tu svatko imati i moći jedan dio sredstava uložiti za to oglašavanje i definitivno uložiti u kreativnost i pokušati biti što kreativniji i onda kasnije zapravo vidjeti da će se, definitivno će se to kasnije vratiti isplatiti. Znači, samo što mi smo se dosta orijentirali sad u cijeloj ovoj krizi i na nekakvu automatizaciju poslovnih procesa, ulaganje u IT, koristimo europske fondove, tako da evo kažem, u tom nekakvom segmentu kad ćemo imati manje posla, tu ćemo se isto probati orijentirati maksimalno na tu 2021. Je li sad možda prilike, evo sad Petar je malo ubacio priču, uložiti u svoj kontent, u svoje webove, u prijevode tekstova, u svoje blogove, znači nekakav kontent, nikad nemaš vremena napisati blog post, uvijek to ostane negdje zadnji task na listi, ali sad kad imaš malo buffera, imaš ljude koji su tu sjede, koji su inače radili u prodaji, pa dati im na neki način, evo vam, ajde pišite barem blogove, nešto da budemo, pa to je nekakav value koji vrijedi sljedećih 5 godina, znači nije kratkoročno ulaganje, nego 5 godina, ne znam, evo, kod vas ima, evo, Ema, blog imate, nemate? Mi smo u principu baš koronu zato iskoristili. Prije nego što je krenio meetup, baš smo komentirali da je nama s jedne strane, koliko god smo se bojali te korone i loše smo se osjećali oko svega, s druge strane smo rekli, Bože, hvala ti što sad imamo vremena posložiti stvari i posvetiti se onim stvarima za koje stvarno imamo volje. A recimo jedna od tih stvari su blogovi, tako da smo maksimalno iskoristili koronu za pisanje blogova, za pisanje opisa destinacija, svašta nešto, kako bi dali zapravo šta više informacija. Pazi, ti ako recimo i pišeš nekakve blogove i nešto, očekuješ recimo da će to biti vezano i za SEO optimizaciju, tebi treba nekakvih 3 do 4 do 6 mjeseci da to dignu, ako je kvalitetan blog post, ako je sadrži kvalitetne ključne riječi, to ne ide preko od danas za sutra. Znači ti zapravo sve što pišeš sad, očekuješ da ćeš dobiti nekakav povrat od toga u idući možda, ajmo reći, 6 mjeseci nadalje. Tako i sad jednostavno imamo vremena, znači uložite vrijeme sad i zapravo to će vam donesti korist u idućoj godini kad se zapravo sve krene oporavljati, nećete biti na 10. mjestu, ako napravite sve pravilno kao što možete napraviti, možete doći na tih prvih par mjesta i to će vam donesti onda konkretno nekakvu korist. Da. Koliko vi udarate po blogima sada? Spomenuo si članak o Dubrovniku i karanteni. Pa gle, mi sad zapravo pišemo praktički tek za ove nekakve nove destinacije koje ćemo otvoriti, znači što ćemo staviti u ponudu, znači to zapravo sad kreiramo te blog postove za to. Tako da ćemo polako sad krenuti sa oglašavanjem i sa objavom tih blog postova. Naravno, za sve te destinacije planiramo otvoriti u 2021. Tako da sada ćemo se orijentirati na taj dio. Mogu ja samo kratko se napovezati jer Dalibor je sad spomenuo par puta jednu stvar, a to je 2021. Znači ovo je godina, sad vam prenosim informacije od jedne jače kompanije, strane, znači koja je poslala svojim, ajmo reći, firmama s kojima radi, je poslala na koji način raditi marketing. Znači, šta konkretno u ovom trenutku od marketinga treba napraviti da se može raditi. Prije nego što krenem to, samo ću dati jedan komentar koji je bio na chatu sada, a to je da se vidi da su nekakve trgovine koje, skupe trgovine i skupi restorani i skupi hoteli da su se prvi vratili. Daću vam jednu informaciju. Louis Vuitton Moet Hennessy korporacija kad je otvorila nakon krize u Kini nekoliko svojih trgovina, napravili su prvih 3 dana promet koji su inače radili u mjesec dana isto vrijeme prošle godine. Znači, ljudi imaju novaca, ljudi su 2 mjeseca bili zatvoreni, neki 3-4, mogu i žele potrošiti.
Znači, vraćamo se samo na ono, nije sad bitno da spustite cijenu skroz dole, dajte popusta, ali i mogu i žele potrošiti. No, kako da naprave neke kompanije koje su to imaju iza sebe, tim stručnjaka, kako da naprave marketing u ovom trenutku za to? Prva stvar je, ne spominjite riječ korona i covid. Znači, što manje, što izbjegavajte to. Ako ga spominjete, spominjete u zadnjem i predzadnjem paragrafu. Znači, na početku zadnjeg ili u predzadnjem paragrafu, ne u naslovima, podnaslovima, korona, covid i sve te stvari, to se ne spominje. To je jedna stvar. Druga stvar je, marketing bi trebao postati isključivo direktan, znači kontaktirati na način da oni dobiju informaciju da postojite. I treća stvar je društvene mreže. Društvene mreže su postale jak alat za turizam, ali ga u ovom trenutku dosta njih koristi krivo, odnosno vratite se nazad na dobru fotografiju. Možda je sada vrijeme, imamo ponovo mogućnost da napravimo vrhunske fotografije, sad će biti opet sunčani dani, nema previše gostiju, znači ne moramo ih tjerati da poslikamo sve to što imamo. Napravite vrhunsku fotografiju, tagajte dobro vaše fotografije, stavite dobro tagove i na Facebooku i na Instagramu i na TikToku. Radite kratke videa, nemojte biti pretenciozni u svemu tome. I zadnja stvar koju je Hrvatska propustila u marketingu svih ovih godina, a vjerujem da ćete se svi složiti sa mnom, neki od vas pratim i po društvenim mrežama, a vjerujem neki od vas i mene, gastronomija. Mi smo Mediteran, mi smo srce gastronomije, mi smo sve ono što cijela Europa želi. Znači, kad kažete hrvatska gastronomija, to je najmanji broj searcheva na Google koji vam izađe van. Taj dio možemo malo više promovirati, taj dio se možemo vratiti, restorani su otvoreni, krenimo od čartera, dati im u koji restoran da idu, šta se u tim restoranima jede, ako govorimo o Dubrovniku i tim destinacijama dole, tamo restorani rade, imamo nekoliko sa Michelinovim zvjezdicama, taj dio moramo malo više promovirati. Velika fotografija i samo izbjegavamo koristiti taj riječ korona i covid. Znači idemo sa kontentom što više, iskoristiti ovo vrijeme da napravimo neke marketinške poteze koje dugo odgađamo, ajmo to tako reći. Da. Ajmo samo kratko završno pitanje, što kraće probajte odgovoriti. Vaša predviđanja za ovu godinu, pad prihoda od turizma ukupno ili po nekim kategorijama? Evo, Dalibore, možeš ti krenuti. Pa gle, ja ću, ne znam, sad svi govore o tih nekakvih 20 do 30%, da ćemo ostvariti, da ćemo ostvariti prihode od nekih 20-30% što je bilo, ajmo reći, od prošle godine. Ja mislim da dosta tu još ljudi kažu mi nemamo otkaze za 7. i 8. mjesec. Ajmo reći što se tiče nekakvih hotela ili malih iznajmljivača. Sad, tu moramo biti isto svjesni da je strašno puno ljudi te smještene kapacitete bukiralo preko Booking.com-a i Airbnb-a. Tako da ti ljudi, ovisno o policama, oni još mogu praktički, imaju mogućnost da oni otkažu taj smještaj 2 do 3 dana prije samog dolaska, tako da oni još kalkuliraju da li će se otvoriti granice, da li će moći putovati, da li će se uvesti aviolinije ili ne. Tako da dobar dio tih rezervacija još i dalje nije otkazan, a naravno tu je isto ona varijanta da ljudi koji su to platili unaprijed, ajmo reći kreditnim karticama su dali depozite, njima još uvijek Booking.com i Airbnb zapravo ne nudi mogućnost besplatnog otkazivanja. Tako da te rezervacije ostaju. Tako da tu isto treba vidjeti što će biti s tim, da li će to ljudi krenuti otkazivati i pogotovo kod aviogostiju, da li će se uvesti aviolinije za Hrvatsku, da li će ti gosti moći uopće i doći. Tako da ja ne znam, ja mislim da se ja držim da ćemo imati dosta veliki pad, ali možda 20-30% prihoda od prošle godine da bi mogli ostvariti. Petre. Pa, teško je to biti teško je to sad dati realnu prognozu. Ono što sigurno znamo je da će 6. mjesec jako boljeti, ali se moramo apsolutno usmjeriti i odbijati opće. Treba jednostavno zaokupirati svoje vrijeme i energiju da se izgura što se može i onda šta bude. Mislim,
kako je rekao Dalibor, sve su to otvorene opcije. Nama se evo dešava u Dubrovniku da svaki tjedan aviokompanije pomiču svoje ponovno pokretanje letova, dakle to je realnost. No opet nekako ima još nešto vremena i treba napraviti sve apsolutno što je u našoj moći da budemo što spremni ako i dođe do nekog ultra last minute planiranja, pa makar sezona počela 15.7. Znači, mi stvarno ne znamo, može biti ono da ispadne ne tako strašno u špici, a može ispasti ono da zapravo se sve živo otkaže. Tako da treba napraviti apsolutno sve i jednostavno stisnuti i tako, eto, ne znam. Baš je ono netipična situacija i predviđanje sve. Ako bude 2/3 u špici, to će biti fenomenalno, ako bude pola, ok, ali evo, može se desiti da bude 20-30%, sve moguće. Ema? Pa mi smo očekivali od 6. mjeseca da ćemo ostvariti 30%, ako ostvarimo 15% bit će odlično. Jednostavno, kao što je Dalibor spomenuo, te rezervate i otkazi zapravo dolaze od danas do sutra. Vi u principu, evo danas je 28.5. a mi za 6.6. još uvijek ne znamo koji će gosti doći i koji neće. Tako da je to veliki problem. Sad, naša očekivanja su da ćemo ostvariti 20%. Mislim, to bi bilo super, ali nema te sigurnosti, nema tog sigurnog predviđanja. I opet puno ovisimo o aviokompanijama, jer ako aviokompanije ne budu letile, sve nam pada u vodu. Adriano? Ja ću reći nešto kontradiktorno. Potpuno je nebitno šta će biti ove godine. Nemojmo gledati ovu godinu kao godinu u kojoj ćete zaraditi nešto, gledajte godinu u kojoj ćete pregovarati s bankama da vas puste, da vam ne sjednu i da sjednu i na ta hotele i na brodove, nemaju šta sa njima. Prema tome, smanjite troškove na nulu, ako dođu 2 gosta, pustite ih u hotel, zagrijte im sobe i pripremite im doručak. Ako dođe 202, također svima, ali potpuno je nebitno šta će biti u 20. ovoj godini, bitno je samo da preživimo i da se u 10. i 11. mjesecu nadamo da se neće desiti taj drugi val, jer taj drugi val kao takav ne postoji. Drugi val je nešto što se desilo 1918. i 1919. sa španjolskom gripom. Znači, drugi val nije bio ni na SARS-u, ni na jednoj drugoj pandemiji ili epidemiji koja se desila u zadnjih 50 godina. Nebitno je šta će biti u ovoj godini, živimo danas do sutra, prema tome čujemo se tamo u 9. 10. mjesecu, možemo samo govoriti kako je prošla godina. 5. mjesec je prošao sa koliko? Sa 1% gostiju koje je bilo u istom periodu prošle godine. Kroz 20 dana ćemo vidjeti šta će biti sa 6. mjesecom. Čujemo se 2021. pa ćemo onda vidjeti šta će biti. Da, i vidimo se valjda na internet adriji. Koji je točno datum? 5.11. 5.11. Evo ja bih završio ovaj službeni dio meetupa. Hvala našim gostima, evo čas smo pola sata duže ostali možda otvarano, jer je bilo stvarno jako puno kvalitetnih pitanja. Ako još neko ima pitanje, slobodno pitajte u chatu. Meetup je snimljen, tako da nadam se sutra, ako ne sutra, onda u ponedjeljak ga dižemo na YouTube, tako ćemo poslati link na mail svima. Hvala našim gostima. Ja iskreno, osobno, naravno nisam u turizmu, iako kao digitalna agencija Kontra bavimo se turizmom, ne može se ne baviti klijentima. Mislim da neće biti katastrofa godina. Mislim da će to biti ok, plus minus kako kome, ali da će nešto prometa biti i da ćemo uspjeti kapitalizirati. Nažalost, činjenica je da je u Španjolskoj, Italiji lošija situacija i to nam daje nekakav, barem meni, neku pozitivnu stvar. Kapitalizirali smo prije ratove u Sjevernoj Africi, sad kapitaliziramo činjenicu da su druge zemlje lošije reagirale na koronu i mislim da će, barem ja osobno, da će dobra biti situacija. Nije najbolja i bit će padova, to znači da neće biti profita, da će biti minusi za većinu, neko neće odgovoriti, neće otvoriti uopće niti restoran, niti išta i da će to biti gadno hoće. Ali ako ne bude nekakvog velikog vala na jesen, ja čak mislim da bi to i moglo biti dobra situacija, mislim da bi mogli preživiti do sljedeće godine, a onda sljedeće godine napraviti neku normalnu situaciju. Njemac ako nije otišao na Uskrs, doći na ljeto u ovom obliku, samo vjerojatno neće otići u Španjolsku, nego je ovo prilika da ode u Njemačku. Mađar koji možda ima para, koji do sad nije dolazio u Hrvatsku, neće otići na Tajland,
nego možda dođe u Hrvatsku sa automobilom. Tako da ja vjerujem da iz ovoga trebamo izvući samo pozitivu, iskoristiti ovo vrijeme za, uzmimo primjer content marketing, ali neke stvari koje nije bilo šanse da riješimo unutar redovnog radnog vremena. I evo, nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Marketing Meetup bi trebao nastaviti još u 6. mjesecu jedan susret, ali to ćemo vjerojatno imati nekako neformalno offline druženje, a onda bi sa susretima i ostalim druženjima nastavili na jesen. Hvala mojim gostima, hvala na izdvojenom vremenu, hvala svima koji su sudjelovali kao slušatelji ovoga meetupa. To je to s mene, evo još jednom, ja sam Ilija Brajko iz digitalne agencije Kontra. Javite nam se slobodno na meetup.com i ako imate bilo kakvih pitanja, ja vam stojim na raspolaganju i to je to. Hvala svima. Hvala. Hvala. Prijavi se i ti na sljedeći marketing meetup na web adresi meetup.com/marketingcroatia. Kada najavimo sljedeći meetup, jednostavno će ti doći na email pozivnica, sve što trebaš je kliknuti da dolaziš i to je to. Vidimo se.